टोटाल फेमस हम आस मैंने फेमस हम ଦୋଳିରେ ବସିଛି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଖେଳେନି। ଚାମୁଚଟା ଖାଉଛି ବଡ଼ ଆଇଛୁ କହୁନୁ হ্যাঁ বড় পটরে কম আইଛୁ ঠাকুর ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ପଟରେ କହ ଧାନ ଗଛ ଆଇଛି ଠାକୁର ଦେଖି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗେଟ୍ ଆଉ ଆମେ ଆସି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଗେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ମାମୁ ମନଜା ବୁଲିମୁ ଆଉ ଖାଇମୁ ପିଇମୁ ଏଇସବୁ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୂର୍ବ ଉଠରେ ଦେଖିଥିଲି ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ସବୁ ସଜବାଜ ହେଇନଥିଲା ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଉପରେ ଫୁଲ ଟଙ୍ଗେଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ଦୁଇଟା ପାନପତ୍ର ସେଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ପଛପଟଟା ଆମେ ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଲାଇଟ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପତ୍ର ଗଛର ପତ୍ର ପରି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଗଳିଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ସବୁ ବସିଥିଲା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଡ଼େ 2-3ଟା ଗଳି ଅଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତା ପରଟା ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ସେଠି ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟରେ କଣ୍ଠି ଦୋକାନ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଗଳିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେଦିନ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ଆଗରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଏରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏରା ସବୁ ଟେଣ୍ଟରେ କପଡ଼ା କରିବ ଆଉ ସେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ସାଡେ କୁପୁଚନ୍ତି ଚାଟ ଅଛି ଆଉ ଚିକନ ଅଛି ହେଲା କ'ଣ ଅଛି ଗୁପଚୁପ ଚାଟ ଆଉ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଅଛି ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବା ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ କରିଦିଅ এটা ধরতা हाफ 40 बोलो 50 हाफ 40 कैसे नहीं आएगा हाँ दुकानदार नहीं आएगा हमारा गोटे दे दियो टिकट दे दे एटी गाई टीके भी खाइबु ना खाली गुपचुप खाइला गोटे टଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଖାଇଲା ନାହିଁ ଭାଇ ଖାଲି ଗୁପଚୁପ ଖାଇମି ଦୋଳି ଖେଳିମି କହିଲା ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଅସୁବିଧା ବର୍ଷ
चलतु सब पिला जमी खावाई एटा सेटा कहती कि आदि से भाया नुह खाली हसुची खाली दोली खेल कौच आउ कि ना दोली खेल गुपचुप बहे खाइब आउ तार कि ना आ जहाँ खाई मना करती खाली घर को चल दांत कलौची बसिक देख 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 कौन हो दोली आसी बसी जाइए चल धरी पार ना धरी पार ना से पटे बसी धरला ना ये पटे पड़े घुंचा भाई 5 टाइम ये दोली बसी आगे खेले नहीं आदि नहीं खेलुची भाई मुंड फुंड घूरे भाई एत डर मार्च खेल कथा कही हम भाई 5 टाइम आम खेलुचे ए भाई ओ भाई मत डर मार्च खेल कहलु खेल तो डर भाई ये धरी था ये लाइट हो कैमेरा को मना फोटो चलो हाँ मोबाइल ना ना कैमेरा ये बस ना बही पर बस ना इधम आइले इधम आइले इधम आइले हाँ हाँ मीठा लगे ना मीठा लगे देखो ये गोटे नुआ काकर जिन जोटा कि छणा हो तेल कैमरा कैमेरा छयालीस देखो छणा हो तेल काकरा जोटा कि आसूँ डंकी पड़ुची डायरेक्ट एमती काकरा हो मीठा भी लगे तो चलतु एवं खाइबा आउ टाइम ना घर को नवा तापर खाइबा आगे खाइबा बहुत टाइम हो गला ठंडा तो भी पड़ा टोटाल फेमस हम 8 टका फेमस हम दिव मोर 50 टका दिव काचरा 50 जेड भाई कालिया सीधर भाई भाई आम टे पूरे दियो 50 टका दो मानस परिटा मथुरा कई मोर पूरे दियो बहुत पूरे दियो नहीं जाओ टाइम हाँ मीठा लगे ना भाई सत भाई दमन भाई काली आसमे है पूरे दियो भाई गरम चलो गुपचुप खाइबा देखा जाऊ कौन खाइबा कौन एना जी आम सागे सागे भाई आज ब्लॉग ये सैला ब्लॉग
କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ଆଉ